Vorliji, uko nukeju purashoke, utsukesu Jehova mozunu kutulike. Jesu Christa, uko peter hakiliozanu, kenisedi peteke lucia, siro tichekesa ngukelie, kenisedi peteko petsoseyawe. Jedo tiche nikenyedi mefesoru, nipuja kiriu, kehuti haunu, Reverend Dr. Rukovilie Satsa Pastor Nipu Diese Japu Tsesedua. Talinu ukotas keba baja kese eli ke kringunyo piena mutsali kreta eno ke visalie kire sede tali ku hidia soru tsepie Nipu tselido potipie tali kreta nyetsya. Keto die ke pre eno doshe zo kire keto lesse ke wevnu eno li luvizo ke reze keto lesse ke saunu uko petela teja chasekito eno ke yelie ruza dikan mu milife eli nurhengunyo zachu zapudi hakobu keshe sodi putiseledo. 아직도 부족해도 그토데 두개브라 그소타 결기니에 투테
본누누 겨 설계죠. 보자이오로 미렘무 아론 눌후츠프라 부게 카다 그죠. 눌후츠프라 껴르긴예 특히 결계념 쿠소포는 결설거죠. 미레무 아론의 모사 베족에다 우고 헤저럿 누케바기 미레무 아론 쿠시프 라 모사 베족에서 디부다 결킬라만네 모사의 kusifu lele katotala sidi unyese Jehovah masaki rabi hapuya kazazome poe hekiri sabus mome siru Jehovah susile jiu Masa mene seketsupo ki jenu teme peteki ri menyoko siche Jehovah rekrise masa aron mo merian ki pudishe nyeko mesego par di resofekiu no voleji siche oko sego parle ro Jehovah kimhu chobo nunu kerdi rosofekyu kichenu thale di aron mo meriam unyekye siche unye tubarle siche poe che adeko renele je nyeko dono Sejak kesime bagajaki a Jehovah teo jemhono apin uko pesi pengu sa mori uko hogi nu a uko ze kertsa akitu masakiwe simo akiu petebe po pesisa pesesa pozowe amhutru metjedi portia devinunu yamo sidi poya Jehovah riu nguya sala unyeki di akitu masangu kem diepu miche yamoga sidi Jehovah unyeki ponni kemo tuda di po tuda siro kimhuri fekyu ginu rahyada siche hari miriam sa mpat sbe pekre kemhe krapuida sidi arone mohosuru hari sefer mpa seketa ngule siche arone masaki hari anipu kepuma piobe henegi se henudi nki chayawe kekrilamana henye masige mo matho chobadi phumawade pojuvanunu keparki potsa techa sudi penyokele kemheta henudi aya chayawe sije Jehovah Messiah Jehovah ki chadishe hei kepenafa potsa pevi sanu di aya nki chaya si der Jehovah Mosaki manu popoe niche pe pojegi vasoro poeza tenye mangabada motume sala zatenye razatsu chazuja nu pokhabe
baje sidi sishenu po zela lerleje sida salab zathanye miren khapie rajatsa chazu badi mirenze la ler aki ler kemoche temeko tusa mobada sishenu temeko hezerot nunu tusadivo paran rahanu uko raza chale Cattolica che stavano perseguitando, i brigo tutte se kusuku buono solo che so, cattolica che stavano quella crisi di tefe. Gesù Mosaki Jacques che sa, sala ascese zurigo, tiki premier sedio di kilegeta, che messaggi semico. Gesù su ukepele apostol mu jevo que jato zele sje mosai ukepenyo fakiu pete kono dieto que situi puri puke dagaliu mhodzno dieto suzo si shiri kiketsu kiu ki teruni ko que situi Gesù mosaki teruni ko de que pilamon kike hupuri Putsake semie puni, derim hapete tsake sosa, uke penyo fezo. Teke mie puo, sidi mosai, uke penyo fekiu, petegi dietosuzo. Sidi pue, tishe pu vorke tioko, ze pusuzo. Krista we, nyotonyo sidi, uke penyo fekiu gi dietosa. Mu we kisuzo, we uke meru ginungu gilie, ketefu, mu Hoku tezeke meti se tazolie liro. Oko nuke ni pu mazina judi ni pu se kartsa de way. Hey, ti makidza Jews nakatio pet that's a poor Jehovah. No, ja murkriazori. No, temi renew the Yakajago. Ru Krie. No sokodono war, this okoretsia. Anipu prikimeko. No ukiakas sidi. Jedori puti hanulerdi. Mazunu Gazebe Balide. Kakinipu no Hikodono Tadi Jedo Hikoritz Japi Hikotisachi Hiko Temie Hiko Topa Hiko Jinya Hiko Gare Makakigata Nia Sigata Kabadonori Nunyoko No ukiaka situdi pinavorte. No me pupakata really lesache or crassache. Sidi Medoke view no nyonyoko me pupakata. Krishasache, surpassache, hoyasache. Lanu overchebu per people majakaletache. Karashoti Honohiko, Kazadi, Rusho Sedete Katapa, Karashok Tasakatapa, no Rapubu, Boselia, Bokrisha, Bobukarasho, Hatazet Pinobolicus, Mambuno Lilicus, Atosache, not a Jagabe, with the Sache. Nkatokaridia, several days ago, Betosate. Anipu Hikobu, Hikokiri le Morkasho. No be Hikokareka to Kotala and Pejewe. Hiko Prosate, Moranelete, and Hikobutsiganum Haledi. Anipu Kamasama Togi,
men nyole katyo heko kruhiche. Ani pu sro nyu ni pu Jesu heko latsa kasha, pia heko pesisa. Pue kini pu kitsa kasuzo. Heko temeko pukityo mezo. Heko bu kini pu ru. Pri pu ru mu pu perna gale tse. Ma heko bu mper to kutrana kasuwalam pejewe. Heko chirun rasho sabatu di maripeka bako no rieleche. Bahore anu ntsesakatyo, chalye tsesakatyo. Oni di me prima budi mapen japun kasakatyo pete. Mo bahore inkitu no pakan hekelyu. Reverend Dr. Kubile che dori jese vortuya. Nipunon kenit yer kape hakopete kenhele ko tsepe ko sedi ko bu kapelle sedi tepudin japumu lietche nke hubu ko japu genu tejanguliche ko burin yetse sedi runu galietche yakini pu hiko kromi ho wote ho hamangu sezo deri kidza mejeko la uko pale kenzete Terni pui hego ukura krayawe no putia no uko zebadi jape ko tsama uko kuyesche. Ni pu tietu sajaho ha ki zepetenu nkekshemeko nprikemeko nroshojewe no soko donu thadi sokore tsasa jape ko tsasa uko bun kino work tsapie keran no patsa mo putika sako la lukatunu lupevik kusasle kebi thaja kape inga peme patete sokore pempelesiawe patike bi holam peje eko kersho terino talakato munana ko petesa pempelesdi ni pujisu hirakaliuzano no apu jehova inki ke kromate chayawe amen. Geze unidi
Che todie che ter che prati balitua che do prakitua chiliko khu kripodi kere teta bonunu teta chiliko khu kripodi kere teta bonunu teta bolha kritenye di me fa tenye kritenye di me fa tenye chiliko khu kripodi kere teta bonunu teta Kokilie Zali, Hare, Keteje Kapie Jehovah Zje, Bue Vizo Zela, Boke Krie Getsache Baya Zela. Aron Gikru Bupuje, Boke Krie Getsache Baya. Que meje que lié nous Jehovah qui est Jehovah a fait cosdi a pied tête que meya pour nous c'est ça Jehovah akitsa akrohi ke dola a angumemye mo ko ke lié muzotua Temie pele ketsu kiri Jehovah rasa kelewe vigo ni bubu jabie budie prakile mo sertiana pakingu ketsa di balido chedo di konko chalie tseta pakingu leta ro pete keze ketche chali tsili do mo chali kretani bu upotasdo
një puzë në pëteke zë shatë halidi, kelili dhe. Je ke pesi ke zeti ke hunu ke tufa enoli ke ni he konyo belhobu putise le do po se ke washe mikrafe tenu ko ha zali hudo ke she sodi putise levi Ke di ti che ke sase di nyako peteko ke lusia we. Rede jamais fait hefe ti che nye ke nye di me fe pengunye. U ke hu krede ke hu di pe pikelie kropose u ke hu metsu pe sisedo. Lieto ke di ke li ke se. Mission Board Secretary eno kotuo richabu tse vodaduo tefuko kroto Pastor Administrator bu mehoduo tenugo kroto enoli serovinyo mefo bu mehoduo Senior C kroto eno kreso shelie belho Junior C kroto eno kejaketuo belho Hichuko kroto Kadu teta gebanu kadu gerenyo pengugo liro enoli getosenyo kirebu mehodio upper section kadu gerekrieseko liro enoli vipretonyo sorhiebu mehodio kika relizu fellowship enoli kresakonyo cheliebu mehodio Jesu fellowship eno vizo vodio kire Kroliezu fellowship eli ke kresede yauchu Temeje fellowship eli masivonyo chelie hotza gashie eno nisher lijichu school chaplain kam church youth event management eno krepetolie sekose Tichie nyeki nyedi mefe sorununu tichie nyeki nyedi mefe tetaketso hudogo Zipra betoke lie tselie, grade chairman eno kriye pienza, vice chairman eno kekol hutie zvitsa. Hudo lesako ke yesabade mu puti petzali ke tola, zipra go pramodi krata go rabise ke zake sezodado. Ke hu krgo eno nisalie kerets krata, executive committee grade chairman krata. Chazu dili ki vi hudo eno peliofelie ke shijie grata. Ke huchie hudo pastor administrator grata. Development hudo engineer ke krelelie tsika grata. Electricity hudo eno rokonizo kire grata. Kedi Baptist Higher Secondary School engineer ke viletio yese grata. Auditors eno ke visetso michio krata. Music Committee Dr. Medongulie Tsika krata. Mekrutsa hudo
eno vihu nudi krata. Sound system hudo pastor administrator krata. Property committee immovable pe kidze eno vizon lijichu krata. Property committee movable secretary krata. KDDye hudo pastor administrator krata. ABCC nu ke vo pastor administrator krata. PBCC nu vo ke tuo eno ke yelie ruza krata. Perinyo tu hudo eno se kretio se kose krata. Decoration committee enoli asabu lijichu krata. Kepele chata hudo counseling pastor administrator krata. Bagi ke meza hudo traffic eno nilatuo kromo krata. Finance and pay committee engineer revokrilie ke shijie krata. Sikra ke meza hudo enoli kresanyo lijichu krata. Voketati konuri nye pele ke sikim hidi, nye ni shedi nye ki vito se uke penyo faza putsa vor ke sikim hidi. Tiche nye ki nye di me fe suru nuno, tiche nye ki nye di me fe tetanuri, nye pele ke sunu, nye ke vito se uke penyo faza putsa se ke to pele mu mereyawe. Eli ke kresede chaplain Krolyezu fellowship mu ugo fellowship no kresara go me kere tefe sadi sikim no vode ke chagi ugo vara grabaji. Uke hu pedets pra tsike vor le nibu kejie rade jasere punye nipu jenu relide ke chanu pokikru vara grabanuya. Ke mesaki ya tsutuo ke ba, ke ni setuo enoli tulenyo mu le kresanizo kejie unyenyo mu manju dosa jasoru kise bakere puki Stone Garden NEZCC dipupar nunu unyeki ya tsutuo je nye ke chaki zapu mato haula chabaje. Sashie ke mesaki ya tsutuo ke ba, ke kreralhu enoli halelie mu eno yavilhulie rutsa unyenyova mu ke kreselie dos jasuru kinhelio bakere kenyeki Emmanuel Baptist Church nunu unyeki yatselie mu teheri tsatoje zapu haunu vojabie yasanyetse mu uke hutsa pra ke hupo buri vo ke pekro tehenuri ke pekro mu jabie ukots nudi kikru kitsa tienu uke hutsa prapete kesaya vor ke tu ja ke chake huza chithie ke huimie rezola chatyo ke chake huti thevatie papengu vor ke tu nipu zadu eno peliofelie ke shijie nipu zapu tsesatyo ke reshonu nieko peteko ke lasiawe Jie puti haunu krade chairman sake vor eno vipralhu ke shijibu po file ke yepie tichi nyedi me fe sorunu no tichi nyedi me fe theta ke zo krade chairman slavos ke tu eno kruye pien tsatyo CD Reverend Dr. Rukovilie Sats Pastor Bu teja ke chatiu selitowe Ke penyo fabu po krepri ke pele mhasi mo ke dia those di uko krede petokeli kriye pienebu tiche nie kenedi me fe sorunu me fe taketo ke penyo fa sapu sepeza pe chavoseliti ke ze krede Pepikelie mo petokase a lesukopie ke yebie ugo
kërde German ke sakata ke liu kuptau uye piene tsado. Uke penyofa jabe uko tsidi kreta ke vi ke pele sedi uke huchata uke penyofa japutse ke vor kola nipu peje uko German tsakavor ko tau vipratlu ke shije porque vitu sedi uko tavor ke sala porque lula nipu cheyawe shiro tie uko ko tau kriye pienne po uko talavo ke to haunu nipu bu ke pele ke tefu hasipe putsidi bubu uke hu tapi uke penyofa japutsela ke lie tsuche ke tse uke chawe uko pete ke sedi Metsaka chatsadi Jim Hozo ko German Tsukavoru Kabato Lashari Katejipi Niputs. Muche Oko German Kasau Tsula Vogato Koto Lashi Ridi Unila Kaze Kachatsa Katejipi Niputs. Diuko Je Kuti Metsaka Chatsaka Tiseli Due. Hallelujah, que pie que me sonne pour Jehovah. Bejoue no jabie Hekotsadi. Bahapayu Krata, Kepele, Jehovah Kriprinu, Temia Kapie, Hipotsudi, Ke Nipu Hipobunu, Kazen Japutsia Kazahakolam, Bejoue, Nipu no Japie, Oto Vipralutas, Ubunu, Nipu, Hasi, Ginu Mukelie, Bahapayu, Ginu Mukelie, Kepele, Mukelie City, Hiko Chata, Hiko Tahita Ro, Hiko Kruforkata, Pokelulam, Bejoue. Que kinyi papu Jehovah no japie porque lugi tsuche no japie porque nu mishirita wo nyu ko shirita porque kunurita sukeli tsuche japie kum hato ke vipe te ko mogi tsuche porque lula ya tejebie tsiya zero tie no japie hiko tsudi ko tau priye pinu bunu la lerdi yeko krede German tsudi hiko tala voketyo no japie porque lugi tsuche Hasi kepele kapie putsuche, Java kripie pokelunu tsuche, Wabunu nipun kinu mukelie, Hasi kepele, Kevikasuro, Sedin Japutsala Vuli kevi, No mukemejipie pokelunu tsuche, Kenu sededi po tuovokatsape tekunu, No pomhazuridi pachatalie, Wabu Krista meho, Krista ginu nipu makehupuricha pepi, Kepele ke lununu hake hu puri se ding ke hu taze voli ke vi no ngu ke meje ke krupie po ke lugi tsuche po bunu nipu po kepele nu po nikwo ke tse Java ke di Krista ke di le thonu nipu pum hiche me yakwo ke tse ngu ke meje ke krupie po ke lugi tsuche ke le tsuche ke ke masanya pu apu Jehova ke yuko krata ke satsala vokitu ko tho bunu Papete kikiri Krista zaye Krista zapu ke tho giunu thadi o nyepun ke hu tapie ke ri ke hu pochla voli ke vi no mu ke meje ke krutha zapie porque lugi chuse ke lie tsuche anyepu no ke krata ke vi kasudi Heko sevordi ke katsoka sa hakolari ke tejepian tsiya muno ke krata ke vi ke pelemi po kalasadi heko stela voketu ti haunu ke kromu ke meje thaza khapie o ke lunu chpresa ke lie tsuche Jesusana apu Jehovah ki he meje melom chayawe amen.
Kipu kese kim hedi jedo Reverend Dr. Rukovilie satsa nipu die se japu tsesedo mu nipu he rike sesedo je putibie potsesya. Gesù Krista urakeli uzanu ke nisedi peteke lusiyawe nipu ke kro nipu tenzanu ukubu diche ke sapo pralidi ke ze nipu japu tsu ke tse mahako petela uke penyufu pejiwe chedo ko ke zedi ibrigo tutese kusoku pununu soru nipu die rakra ke sasana ogo ke puketuo tsaye nyowe diezenu dieto mieto balie ikatsa ibrigo lese tute senunu nipu die rakrasana nyowe dieto keshe. The son was faithful. Dieto mieto mori diezenu baketse uke penyofe lam hakeme yepo ketse oko ketole shukunu mulia. Dieto mieto ketse faithfulness uke penyofe jorali keme ye kazapu keto dienu pravoliro nipu we dieto ketse mieto ketse Hakipuri redirelita yakemo ke penyofe ketse uko ketole sunu prelia. Mutieu ke penyofe redirelita yakemo ke penyofe ketse tui. Dieto mieto pu die sebalia kaza ke penyofu. Pu pukeshe su chese ketse ke penyofu muslanu Jedoha uko uke penyofe nyonyo tsedi por shobawe. Uke penyofe pu dienu bali yamo ketsupo tsege tshe. Po joperli redireli da ya ketsupo tsege tshe. Uko haki bali motali vi. Po nyonyo nyoto tsedi por shoga ketsu tinguli motali vi. Deri nyepu we po kekhe redireli da ya kemo. Dieto mieto Hakipuri pudie su sebali motketse setayamo pudiunu thaya mu pudiunu baya mohawe kalvari ginu tapia temi peke kese kazato ke me ye topo chedo ugo kezedi nipu heunu pumizunuri ugo keze uke penyofo ko lachka seko rokradi ke thejipe putsdi por shuketu oko dodzogori tsipiba latsa tiche nyeknyedi me fe soru oko ke shuke huke riu tsidi nipu thejedi ke pekroba mu oko haidi uke penyofer shuke bati haunu ke zedi uke penyofer ke tike vi ke dieto ke mieto leke sasuke ibrigo lesutu ke suwe kusopunu po sedi temiko ke lukese Asheze ziriko tigi premier chutodi kiliketa kemesa jesemiko ke kradienu brethren kemesa temiko kiliketa temiko idi pu kemesa temie kiliketa temiko idi pu ke se haume hoseliro ke perokete ke nusikete ke krieke ngumeje kete udonu bagata ro isidipu ibrimie ke pelemiko se ke masakro ke krieke zemiko mori brethren di pukese hatsakinye ba idipuse tsaputsemeta uko ke zedi ke perokete tsumujinu shize zurietse kete ke perotu kete
Sa ke kriu te meta uko ke peleu ginu uko keze ki krupo cheketa. Mu uko keze po keze di ki krupo cheketa hau uko donu keze ke vi nune baketsa. Mu hakimidi uko kru ripo. Uko ke peleu po ke tskize di uko kru po musu te meta uke penyo fe timu ki chekeshu. Uko zuriu musu Jesu Krista puba suri puo. Mua ke midi uko rofu puo tuo uko tsuke sapie bakete. Uko votuo di uko kepele kemere puo tuya ketsu suri puo kete. Mu uko shite kemere puo fe hotu kete. Tetsuke vi puo ki kruk puo nu keze lutuo ketuo uko shite kemere tu kete suri uke penyo fukiu nu. Suri voketua puo. Kemesa sheze dzirie idi kekesa hau ipriko lesa tu kesu temi hako ke puma dzketse temi mie idi pubamo. Temi hako ukori ukutui mori ukori ukutui ke puma mie. Ke puma nu leda ya kaza tachata ya kaza temi mie. Dewi temi hako seki idi che me sate mi miko ki di che pele no ashize juriko idi pusi che tsakinye mulevi puze meta uko ke lu chika me sapie uke penyo fe tswa keta jisu pele li keta pu diese nu luto ke uko pepili keta miko musidi uke penyo fe pele ke lie subu uko ke lu chika sapie transform tsapie Krista riemie kete po joper liu nu luvoze kete temimie chetu catalano uko se kamesamiko idi pukese dia auche dozo shiri uko zo shiri leke sasake ke pelemi ko kamesamie Jesu Krista kili keta ko se kamesatimiko idi pu ke krilamu ne uke penyofe uko chekasali ketala mu uko kapie uke penyofe zwada ketse mo hau uke penyofe jinu uke lukasuwa mu uke penyofe jobu uko cheka sapie su uke penyofe moral character po zoperli po dieto kemieto mie ketse su nu po penyom mie ketse ke lu ketala idipu ke kradinu moral resemblance mu diau dikeme yepo Krista moral resemblance po kemieto mie keta su dikeme yepo dikazapo ke pelemi ke lunu uke penyofe joreliu po ke dieto kemieto righteousness po justice how nu ler ketamiko musu nu viketse vike Krista chau nu tu voze ketse temimiko ikese dihau dikeme yepo mo hau we uke lukapi uke penyo futsu wadi uke penyo fu ke dieto ke mieto mu ke mejiu nu me mie sure se ketse su Krista joreliu nu po morality nu po mie po penyo mimieda ya ketse ke lulute ya ketse la mo ako ke lu me hoseliro ukori ne puke shikim hidi ukori me satsida ketse mi mo ukori ke pumanunu penyo ke sakeli mie di Krista ke peleunu do voza ketse mie tie uke penyo fudia hau rene ke sepete se uke penyo funyo tsagata zepumo deri rene se di peleli di ridiculie penyo ke sakeli ko se uke penyo funyo totsagata su pusa mutie uke penyo funyo totsaglie katako ukori se ibrigo lesunu puke sekimidi kama samiko Krista zoreliu nu hovaze ya kezako Krista kama satchau nu tuze ya kezako po moral resemblance porque dietoke mietoke luzo penyo mie sunu me mieli toke
chatasu nu luzia kazako idi ibriko lesa hawe nkeluba mo akeluba uko kiraputuga uko kelu me hosake mu ibriko kepelemiko ki tukesha hau uko tabikar kriekesa putemeta tigi prikemie idi uko kie tigi premier chadi kili kata kemasa jisemiko tigi premier chili kata suwe kijunu kepelemie peleke momiko kiki uko tapu chikar kriko sata keta idi pu uko rikepelemiko kie uko ta jisulanu rekriko keta shiketsu punu parte mutie prikie kemasa prikimie tsegata premier tsegata hakoe kie uko mipupu keta uko tosomor ke shu tsemeta no kemasa premier tigi premier tsadamo mosi keta ntung si keta zo a atu asi keta zo kekila mo no diu ren ke se kepete kemasa premier mo keta keto dienwe pusa Deri renesedi pelelidi rediri keli me kwa kemasa premier teshi keta ketodienu pusa ibriko lesonu pusa se keta jisu se kepele apostolu mu jevokasato idi pusa putikro bo vogata tiki ugo miepo putupo se apostol miepo di for di puketsalanu temie ukele kekriketa puketsa krapi Ketodienu ugo mapungu kemetsemechi keliutzemeta apostle miesa Jesus se poshedi rilashe kete ngukelie nguke wako mu Jesus to o petto kesuko se kidzunu apostle ko idikili kivi bizo kete u baptisme kepelesu metsemechi zo apostle kekri bamo Jesus se apostle kese how Jisue po uke penyu fu po ke tseke se mission po nu vor ke tse. Jisue po uke penyu fu po ki zur haliketu. Hop se po pelle ke se. Mu jisu po sheji apostle ko ke likizo sheri po uko bu dilike view zakete. Mu uko bu ke hu ke rie ko tsidi shir ke tse. Mu ha hau jisu tu pio ko pese pelle ke se po. Mu jiswe uke penyu fu sedi po pesepele ke se po petto ke se po tsedi vorgete jiswe uko apostle uko jevokasato idi pu kusoku se mu pengunu me hosaliro jisumu mosa unye sedi ke medzese uke penyu fu diezenu lukete mietodi lukete uke penyu fu chatanu Look at unye faithfulness. How said he kemedzese. Mo buketsunu mosari po uke penyofu diezenu lu. Uke penyofu modzunu dietomieto faithful. Idipusa. Mosai po uke penyofu kiunu kitumie po che. Uko nyul huta prenu pregesunu. Mosai uke penyofu kiunu kitumie po. Ke dieto kitumie po. Idipu. Mu miriemu eren unye po petrudi uke penyofu mosaki rebi puya kazazome mosaki rebi pesi pengusi ya kazarabizome di po petrusher katala uke penyofu punimu di shaja kapie miriemu eren unye gitse kase katodie kapru uko prepie kazalia muche do uko leka sasan neketsu putse meta diezenu baketse mu diezenu bakemo Diezenu pakemori was a kraba, diezenu kabauri was a krabaketa. Miriamu eren unye mosa uke penyo fukitu tsegeta. Uke penyo fe mosa ru sepezaketa. Kekilamu no mosa po uke penyo fu modzunu terupe. Pue uke penyo fu diezenu baketa uko katoleshunu mulie. A akitu mosaki we simo akiu petepie po pesese pozowe am hotsu metsemechedi por retsia divinu no yamo sidi po Jehovah riu muya uke penyo fe mosar ruketse kakrilamu no mosai uke penyo fe diezenu bagetse faithfulness dieto mietoketse
Pue o che penyo fe sedi pu pelle che shikiu. Me hope visse che te, gietom yeto che te. Mo che penyo fe su pezzu che te pu nimo di miriembu mpa tseketa o che tolle se che pru prekaza che sunu ulie. Mo che mi ditie mo sae pu o che penyo fe diezenu bagete pu kitu che vi pu tseketa la o che penyo fe pu ru. There su kikiri jiswe po o che penyo fe diezenu lukete. Jiswe po o che penyo fe po che te che sam hato su chekete diezenu bagete o che penyo fe su ruko che te che krilamu na jiswe o che penyo fe nyu idi o go che tole sunu prepekazalie. O che penyo fe jabie mosarite jisurite diezenu bagete la. O che penyo fe Miriam mo Aaron unye o che penyo fe kitu petsu che te po che dieto che mieto su che zo che te su question che te slanu o che penyo fe unye shesa ka che se suri mulie Jisu che lume hosaliro Jisu e Johan tute suru kuso kusere te tanu pu che te ai tiginu ki zinu chur po me do tsi se che tu lanu Jur idi Jisue pusa. Jisu ke lume hosali ro ugo chem hozukino Christmas nilie. Pue po kiti pola ki zinu penyo vorshi ke su metsu mechi ke mu pue po vor ke geseunu su nu luvotu ke metsu mechi di luvosa ke ugo su mulie. Jisue po ke lu me hosali ro pue o ke penyo fe po kie ke lie ke da ke lie ke te ke se fa ko petenu pue po dieseunu to ke te puti punu jisue po ki pudi apo me do to li ro te hi hau tsepie athri wache getsemanenu po calvary nu sheke tam hoztiki po pi mesi se ke lie tiki po su sedi o ke penyo fe ki ke chatsa Deri pu we su tsepie po terhewa mo ke krilamu na su pu me do mo ke tsala mu jisuri pu me do sidi no abu tsunudi aketse ke su a tsuzo tu me do kim hi chiliche di pu ki ke chatsa jisu ke lu mo hosali ro pu dieze cheke su ke me je ke ze ke se ke siginu pu dieze unu ke lu Gyezenyo tsakili. Pue haidi rime krodi su tsilimo. Ke meji sekete zeke sekete. Pue kizu ke pumau fe mu pieke seke tsori. Tejiru krugeda ke tsori gyezenu takete. Mie pu peche penne mie pu bieke tese pu jase. Pu chie pu vize ke tso pu melieze ke tso jiswe Dietom yetodi pue pokete ke su no faithfulness. Dieti dieko sebakelie Jisu ke lunu su mulie. Getsemane nu zoshiri puri me hume jedi kradi puki ke chatse ke te. Arwa ke lasuche. Me do tuoli ro hautsepi atere wache. Te jero krugeta Jisu ke lume hosali ro po ready po Dici di ko se talimo. Puri ke me jes sekete, jere kete, aya kete, po tadze keta, mi po pese keta, mi pungu metse keta, po mom hiche kete, po ti kete. Moi ke mi di jiswe ke me jes sekete nu po gezenu, takete su, po su tapie gese. Jisu ke me jekete po me jeko, po tipu tsoli kenze kete. Leti le tsoli ken zikete rakra tsoli ken zikete uko ke lunu ba pue ki ke chatsudi me dodgoli rote hi autsepi aterewache idi ke me je sezekete donu zoshiri deri me do chiliche me do ke mi chiliche a diezeunu tazo a diezeunu bazo a direli dalelo a dietom yeto tazo tu I am faithful. Aditi di kohaunu tazutu kete medo ke mi chiliche kete ke meje kete nu po ke chatse kete
Uko pudie tsugo mulia. Ibrigo lesunu puke se uke penyo fe pour refu que lase que krilamo ne pue dieti die kokelie die zenu bakelie pour que te que ce sou ru kie mu pour die zenu bakele la uke penyo fe pour chuse jabe putse pour que lase que tsupu Jisu ke lume hoseliro pour die zenu luketse ne pour que ce que mie pour que me je que tsunu Diezenu, pas que tu tapis pékisse. Pour que mes jetons que tu hiligen zada que tu fumu piligen zada que tu là, a pete wadatu, kawadatu, il dit pour ou que penyo fait pour que tu que ce sous nous, talimo que t'atsmo. De pour que mes jeux que tu nous chéri sous cette tasse. Mu pour diezeu nous takese sous ou que penyo fait pour ouais. Pour que mes jeux que tu nous, pour vous, ti tokete perfection. Sous ce voix Jésus que lugi tchekete. Pour que l'unu dopi chakaze que sekete, pour natanu. Pour dopi zeke sekete, Satan pour dopi tchekete. Hani ni ce voix di, qui dit nous vie mengu ko ce voix, que ça que ko ce voix Jésus pekie. Deri Jésus non, tout à l'idée Satan. Pour que tu que ce sugi, dia tota que tu. Pour que tu manino que me j'ai que tu nous. Pour dia tomie tota que tu. Jésus que lume hoseliro, qui du te gogo pe te se vordi pour ça. Deri pour mo. Satan not totalité. Que penyo fe rebiro cholité. Que me j'ai que tu nous. Pour qui du que pour ma femu pique tu tiu nous. Pour apo medochilije idi pour qui que chatse moi qui me dit diezeu nous takete ou que penyo fait pour russe ou que penyo fait pour ou que penyo fait news ou que c'est chic que ça mu jiswe pour diezeu nous pakete die pu pakete hao jiswe so mo diezeu nous tout monde dit diezeu nous vor que diumo Der jiswe shitse nu uke penyo fe nyuzo pue diezeu nu lusa mu pue uke penyo fe pukete pukekeli tui pue temye tsumu je fedi ke me je ke tsunu zo sheri pu diezeu nu vorkese dopi chaka ke rezeke sekete rofer ruzeke sekete kokelie zele soliro kim hivortu sikete Tsumu jip que que lu nous shiri pour diezeu nu bakete. Adam que lu mo hoseliro pour diezeu nu bali moda di krede. Jiswe diezeu nu bali di thalidi pour tie oko que la que liu chilide. Tie oko que lu me hoseliro oko hu. Rofer hu. Tsumu jir hu. Kizunu hu. Kizunu me humenguko. Tie oko hako zeke sedzdi. Hako zedi Luzia que tu as haunu, kukilie, oko kivolia mo messi, kukilie ngulia mo messi, oko compromise wa ya mo kishi, krewa ya mo kisi, oko tie, oko penyo fut diezeu tamo messi. Jiswe pour oko penyo fut diezeu baketla, the son was faithful. Nyowe dieton diezeu bazo mu balie. Tioko ke lunu, tie ke lunu. Ti sonye uko tie ma uko sekichi ketsa zekeseya. Ti sonye uko mape piketsa zekeseya. Ucho umo ke lu hau nulivi, hikengu nulivi, haleu nulivi, mape pike dagetsu nulivi, uko purhike kriketsa zekeseya. Puti hukipwa uko ke pelemie ketsa harikramoda yamukisi. Jisu prikimie, tiki prikimie que te reclamone ya mokisi. Oko hau rekraya que te shie. Jisu diezenu luya que te shie. Oko ke lu haki viko uniko bada zutu. Dere moko tieo ke penyo fe diezeu nu bali moli ro. Hape pike krewatu, hatsuke krewatu, hake dake krewatu, hapuke krewatu. Deri diezeu nu take tshe diezeu nu bali ke tshe tie uko kokilie muli zoto uke penyo fe uko cross zoto
Theo ko se gese hife bagete. Ne medi kawa medi che kepele utezes se pitakete. Tem yeshikete kepele tie ogo donu muli vimo mega. Nke lunu ake lunu su parli vimo mega. Kepele utezes takete. Jisu pele ke yesu getom yeto tazotyo. Aya shoda zo shiri. Akada zo shiri. Mitwa apes pemme apeseda zo shiri. Atum hadzda zo shiri. Atadzda zo shiri. Akepele utezes tatyo. Tioko kepele ke lu haunu. Tezes tazotyo kepele hau. Agi mungi mulevi momega. Tia hau ngule ketue notche yaketsu, muyaketsu, bieyaketsu, voyaketsu nu sununu parto. Tioko ritsi di tsi ni di pakipuri sununu tioko. Oko kepele hau katsape vilikenze. Oko kepele jisugi dietom yetoya ketsa hau katsape viliketue notche yaketsu, puyaketsu, voyaketsu nu. Sukonunu tie kepeleu Katsali ki vi, tsepekuli ki vi, oko kibawe. Jiswe oko po ke dietonu, po moral resemblance, po ke dieton himimi katsa transformation re dipar katsa. Haunwe oko bu kunyeshe kunye, vapushe vapu, situation po. Oko bu dietom yetofor katsa su feya, su menguya. Jisugi dietot halimo kata hau. Kunye mori kunye, pushevili kenzo. Pushevili kenzo. Uke penyo fu kripilike. Jisugi dia totally mogeta. Kepele ugi dia totally mogeta hau hakipuri pushevili hozo. Kizunu ke lutikiri derisuki rekwo zu temeta tigi shizeke lunu. Jiswe putwo mehume jekete tizeke sezo shiri. Kakradinu mehume jekete jisu meje excruciating. Pu pra pu tsoli kenze kete pu meje pu nusho. Hai kete tinu zo shiri pue uke penyo fe diesenu tashe kete. Pu ki kete pu lanu pu kete seshi pu mishenu takete. Filipi ko tu tekenye kuso pengu no kerpu no mohosaliro. Jiswe po diezenu bageli lanu po we po seshedi po bu. Uke penyo fenyu tsidi po zata dibade iketsu pusa. Ukuri diezenu bali liro diezem hakipuri po zakradzata ligenza. Faithfulness diezeu shikasatiki faithfulness su puba. Sakinu lady ko kertsabaro video. Kyogo ke penyo fugi dietoba ketsa uko faithfulness how bamo mesi. Ibriko pengu tata tefunu napuke sakemidi ke me jeketsunu jere ketsunu jiswe dieto mitota ketsa. Musulanu jiswe uke penyo fu kiunu terupveli kesa ke kutsa ketsa. Mosai uke penyo fu kiunu kitumie. Jiswe nyo. Mosae po uke penyo fukiu nu lu. Jiswe po kiu chekasu. Sala ki chekasu we po teruniko ketsa su puba ketsa mulevi. Tio ko ki chekasu su temeta uko puba da ketsa. Chekasu a chekasu. Ki chekasu we jisu zo. Krista we Nyotonyo tsedi uke penyo fu kiu gi dietoshe muwe kisuzo. Po kiu chese muwe kisuzo. Kerikito lesenu hatu leseke uke penyo fu shitenu temye tsekese. Jisu po matoginu po temye tsekese kiu tsekese. Mu kiu we mpuba apuba ketse. Tiogo kiu tsekese sunu. Mosai po kiu nu bagetse tiki getom yetoketse kitu cheketse kemi amuno tie ugo jisu chekese kiu chekese go ugo getom yetobaya mumega ugo faithfulness jisu zedi dieti de kokeli haunu ugo haunu tamomega ugo haunu talia moliro ugo fukasa ugo ketsoka sasake ugo kideri ugo penyu fe tepesho
O ke pe një fë një moqë, o ke pe një fë nësë në gjithë. Kalvarë ginu, o ko pusu që di shjedi rilashe ke lje, po puka kësë, o ko su pje ke te ju. Su leke me dza, su leke me sili mo di luja ke të shje. Ke pushe puri ke to leshe në o ko ki puzo, pushe vilje lozo. Zla ke krimi ko, o ke pe një fë ke pe leunu, o ko që ka sali ke. Ngu ke me zhja au nu bali ke. Jisu dzeme hosali ro, po ke djeto, ke mjeto, po djeze nu bagetse, uko make kra nguli vi. Mu jisu e djeze nu bagetse la, ngu ke me zhe, zakra ke zangu ke litui. Uko ri ke pele nu ke bakke su jisu ginu ke pe një fëgjapi uko tsutuo. Deri bali mo ke ta ke, so kwe po sheja ngu prela zutuo. Uko la, tje lesemor ke shu te me ta. Uke pe një fëkiu që ja këzako. Uke pe një fëkitu mi ko. Uko faithfulness. Uko djeto mi tohu kim hi basi. Uke pe një fëse. Uko pesepe le këshë. Uko to që kunu djeto mi toba mu mega. Uke pe një fëkitu që ke cënu. Kjetje ke lunu. Uko to që kunu. Uko ke voke vëkunu. Uke pe një fëki djeto di. Poza që ke me je, ba mu mesi. Tje oko ki zë luke ba ti hau nu me hosu li ro. Temje halepe dedi luke zë unimo de. Temje dzepu ke zë temje uke pe një fëke me sa ke kuo. Ka za po transcendent. Su le ke zë u dzëku su len në mo ke zë. Po coherent su len në mo ke zë tiu nu. Temje haidi luo di luke zë. Ke vavua tjeti so ucidi që luzë ke të su uniku da ke të dzepu. Tjoko ke lu me hoso liro social media. Tu quvë da ke të. Oko ke lu e diu kikiri. Oko ke lu e ke ngu image. Bu oko kru ke kase bada ke të su dze pupe krade. Teme ke lu e tjeme hoso liro. Ke to ke ridja hako lepe su, lepe degete. Hake viko lepe su, lepe degete soko unimo, soko metze. Deri ke ziludi, pe modi luke zu nue, take ho ke shuvo zekete, uko kizu nguba. Dieto mieto di luke ze, uke pe nye fegi, temye donu, faithfulness, honesty. Hako e, ke tachimye ke lujere like miede, a sign of weakness. Ke kuo ke ni ke zamye dietongo di luya, me dadi luya, ti judi luya, so ko ke kuo mi vie idi lede. Deri ke tono ke tochutu, so ko ke tachugo. Ke dieton ke mietonu luya ke za, o ke penyo fkripinu luya ke za ko pakisimie. Ke kuo mie Soko dizu ke kado, soko didu ke tse nipu dine pusa. Mutie temi ke lu me hosoli ro, pakisimi po e pusa ke tse temi lu ke zelu zo vodi, o ke penyo fe ke dipo se vi susi, suri se vi li mote. O ke penyo fe ke dipo se sho sushi ke suri se sho li mote. Ke shu unikoda mo ke vi rezeta ke tse dipo nu bade. Mutie oko ke lu zo shiri, ndun yem ye zeputu tie vor, oko tsobada ke tse tipu nuba ke tse oko peteri mulie vi. Ke me sake lu godliness, obedience, justice. Maa kwe nekete tiwa da ke tse, diri ke tolwe, kunye muri kunye. U ke penyo fe, ke dieto, ke penyo fe ginu su talido. Ke tidze, ke tsere, ke reze ke lue, hakipuri, tali lo ke tse, rekralidi, u ke penyo fe, filimor ke shutiu de. Tie u ko lesemor shu ke tse, u ko tie, u ko ke lunu. U ko morality, ke vi ke shu ke da ke tsenu, ke krak ke tipu ke tsenu, chia mo ke tse, temye ke lujo chia mo, tu vi, tu shu ke tse. Ke krak you gray area, Metsumichi mo merike tsakim hidiuko, haka kraka vake vuosituo. Deriu ke penyofe, ke rike penyofe,
mie puri uke penyo fediao tie uko screen time uko mobile phones kuno uko passport sidi mie puri login sili genze getsu sokuno integrity ubamo mega morality ubamo mega ke die toki mie to ubamo mega tie uko private life uko ke lunu tie kizu e kinyi zepuba mashi zepuba prosperity ni ja krukelie tskekelie ke soro zepuba dere makeme yetos faithfulness uke penyo feze diti de kotsekelie sugi metti taketse diezenu bagetse tie uko ke peleu hanupamo mega morality ke die to ke mi to ke vike shoke dazunu no putudi puli vibamo mesi integrity nu die to mi to nu no faithful die to mi to bagetse puli vibamo mesi private life mi purishi nguke monu screen time nu no mesaba getze holiness ho puli vibamo mesi uko ki debo chazuke ngu we chazuyasi deru ke penyo fe lerdi tenu nunu ke datuo jiswe die vipo puke se remie kerpie ke die vike sunu uko tezu silia kropwe odovi kropwe odosho ke vavudi lu kropwe menyodi lu nyepu vor ke tiki temi ko ke shtiki kropwe pe modi lubadi leli mote menyodi dieto o ke sese ke tu lelie dere uko ke lumbe hosoli pete ke shijituzo deri kropwe menyode ododzeli mode uri mezetu odi ododzeli mode uko ke penyo fukiu cheketsoko uko penyo fu uko kiepie pu diezenu chelite jiswe puse ke tse kitu ke nye liecheli genze idi puse uko penyo fu japumi kozo kizu ke jiuzo idi puse tie uko penyo fu zaputse kizu va pejeba tu liro uko penyo fuze dieti de kokeli hao jisu ukpugi dietoba ke tsutui mosai kiu ke penyo fu kiu nu dietoke tsutui tie amuno uke penyo fuze dieti de kokeli hao nu dietosu morshode mi krunyo uko ke luke vipo pese se shirtu liro dieto mi todi uke penyo fuze uko kreto tsepe vile ke minyo lupe vi tazapfe di luna liro uke penyo fuze ke pe roke tsunu dieto mi toke tsu tsekemeti mekemeti lalike jiswe dieto mi to faithful bakeli lanu po seshesa po husa mosai po uke penyo fukiu nu kitu ke dieto mi po tsela uke penyo fe po hu am hotsu po zekertia ke zauzu idi pukese mulie uko chedo uke penyo fe mizunu vordi pokara heunu ke pekroketseti haunu uko uto ke lu mehoka sasake utska salike utsepe hilike utsepe kulike uke zoke mu prapio ke penyo fe mozunu tsidi uke se dodzeka salike nto ato uko uto usipe vit toketsimi prezo wekira putusi ke di potsiasi kike miebasi nyepu mu nto nyeke sizo no ke di toki tume a ke di toki tu chibame korin me ko keriu tu te kerpo kusuku me fe te funu pugesa jisu karkra he pumizu nu vorke tsatiki utho udze pi ule menyo di utho ushepeti di vorche moliro su uto uke pumau nupful tsepie usalia kaza pusa mun hake puke seke medi diezeuri poza kraba ke tsutui diese komori poza kraba nipu diezeununu ufekesa ukakasapie nipu tsike nipu we melusiba nguba amelusi nguba hapuri uke penyo fumhuzunu ke viele ke tu bamo tiche ka sapu ngulie de ke luka sapu sedi luke
Hape pika sali di, uke pe një fëkrë pri djezenu. Djeto mjetodi një puze ke pe rodi luvotu uke të upe pilike. Puti ke vi haubu nke lunu në terreta hike. Puti ke vi haike të në ki lavormo li motali vi. Një pu kërkra heunu, pu mizunu, uko një pu ke të zhje, pu la ke me zhje ke soko rëkra ke sëtiki. Një pu ari në djezenu lutuve, në kërprinu lutuve, këtë uko upe pilike. Gjisulanu uko se keme sa a kezenyo ko idi i briko lesunu tupje, uko petece. Nori se me sa këtë, ari se me sa këtë gjisulanu, tje uko bu pu një të ciljete. No tje pe pikeli hau, nke lunu, lama këzato u cëtu. Nke lunu la ma ke vito tsudu. Mu uke pe një fëza u bu za jetële ketu no pe pikili uwe. Ke zedi si zi di uke pe një fëmë zënu. Uto uke lu me hoka sa pregëtë tipo tsësëke. A kezenyo ko Jisu Krista bu ke me je ke sununu ubu uke pe një fëze ke se vila ke liye çlie. Ju bu ginu de ti de ko ke sapo çkelie haunu. Ubu ke puma ko vakilie siro ke chache ke ri shedze ni ke li hau rokratu le ke tula ni pu he hau kasete. Ni pu he hau bu uke pe një fëki tsatie. Mu timi ki tsatie ke dipu mhili mor shushi ke tse rokrali ke tuo take shipuo. Salam ha hau ke tsenu we uka ke sapie uke pe një fëtsdi po kërsho po djeze ke tse ke pele mu rupfë ki tsatie tu sashe ke tuo djeci dje kopuo tsumor sho. Uki kru qiu uke krimi ko ke te ke gu se ke chaki krupo chutu. Jiu utsu nyo tahita ropie nipu ke krie mu po diezenu. Se sher ke la ke lie che preli ke tu ke lenu ma hau che morsho. Jisu Krista uke ke lie jiu po temie pete pusu che sheke wala. Ke la lie ke moko zeme hodi ke mi to ke luse ki zum hodze taki po cheli tu. Me sakemo, di tokemo, me keta, nufunuye, mu sakemye ke krikori terhese, u ke lakiliu unye pu Jisu Krista tse pejasatuo mahau tsumorsho. Nipu nu upete shizajiri prete, sela ke krie unke meje se, hunyeho krie ru, hunyeho lacha, ke cheke ne muri nusho ke hupo nuri, hunyeho varakra, jiu hunyeho ke tejese, nipu diese chabali tuo, mahau tsumorsho. Renyo menedi, uke zoke muko, jiu, vazo vamuke wa, ke pumako prawadi, Krista ginu, uke penyo feze, di titi kokeli hau, kakame sabi bali tuo, muke meje, mu, ke kuo chali morsho. Krista lavor uzeli ke mochie, jasu chipu, ki rubi, uke pele pie bali di, puke hu tekeru rie, jiu puja puche bali tuo, puo karakracha hau tsutuo. Ipu bu, pete krusakili tsuji, Jisu zanu chayawe. Amen. Ugo, pastors dikon miko, nyoko pejiri, ki shirli tumo.
se she puti vor tolite. Pue petakili koze hachatuodi ke balie. Sidi pusheu koki a ke me je ke tam hudze ni koze chike voni hau ni na tro vorzo. Ke krilamon ani koki putu shutu. U ke penyo fuke dinu su tsiti vorli ke moche. Am hakipuri ni koze hau jalali loketala sita. Se shipo te hiu chipili di ke teje kasadi she nyeko hau pili di ke zakrili je ke krilamon a nyeko ki putu shutu u ke penyo fuke di vorli komo che ya winu a nyeko ze kube zu hau krisali loketala sisa se shipo nyekradau chipili sidi ke teje kasa ju su bichilie di kapye uko tsidishe hau ha nyeko la kakese amouzo nyeko arokratu legetula hau tsidje sisa sutui uko hatsikili she puti hiu chipili di she tehie hauri nyeko lanu pekrukese ajiu la di tsidi kokili kasauzowe siri hare ateseketu jiuri mizuki azebazo siro temi nyu reliwe pedziperie chutuodi rpie ketu kimye chuzotuo deri potese ketu temi we chilitie sita kacha chilido ke krie ke mesanya po Jehova Nyu Jesu Kristabu Kalvari ginu Gizu pusutsidi shedi rilashikili ginu mu ke mejie ke lakili ke zovakili sevor hiko ketsalam pejiwe Anipu hiko Jesu hiko lachikese mejie ko letile tsolekense Deri nipu no hiko krusadi hiko bundu Tie Jesu hiko la Jemure kese hakore rakra kasadi hiko ke lucha kasapie ntse kese tipo tsuchie ke krie ke mesanya pu apu Jehova non tuo hiko bu hau tsunudi pusa no lavor ke moche ni pu rakra tu leke tu la ni pu he hau tsunudi kakese jedo ba vda hanu nke hu ke sedi Mizunu no hiko ngume jekasa hiko latsa kasa ko rakradi vor kasa ti hanu hiko krusuje hiko ngume jesuje zabu zaye mu tetse te rufakili utsuje Jesu na apu Jehovangi heme jemelo mu chayawe amen dilu falik momie ke pekrolishwa chiki uza chazu ke bamye haunu ke pekrolishwa nikobu Sokosa lebanu niko kichaya.
te hiu mu nya kredau piliro ke chatsabadi ugo pete keze ke metatsudo
我你看到这边咧，你有个朋友夫，其实你比这边有个只是，好哈，第几路个个你看到说，里边这里接，好哈，阿莫说，这些不得有理，这边里的，假设你那边有个只是，这些好哈里，你个老奴克个巴，啊有啦。你自己考个लिए他说个少数位你过后 grip preach 怎么 clear video个cha tsili do ke krie ke masanya pu apu Jehova zapuza ye te te rupete mviwe nyu Jesus Christa ginu
ngu ke me je se hiko ke tsalam pe je hiko che do ha nyo totsadi lavordi mhozunu nze dieti de kokelie dieto metodi inshi jimi tsutu o ke tsu hiko ke lucha ka sapie mhozunu shliwe hiko tatsa hiko ke zoke muko prapie mhozunu shwe no hiko krihisa hiko krusa di hiko bu jisu vorka moche inshi jimi ke vitsa nzapu ke vitsa ke hura po vori ke hura po turi nzapu tsep to ke lie ngu ke mejepie hiko tsuje ke tejepie ntsudi jisu hir hakili uzana pu jehovan ki he mejemelo mu chayawe amen. Nipu die pumakere tsukose japu tsukesa siro ukobu nipu pino mizuno kepe krogilie kepe nyofe peje mo pastori pejewe tekanu keze tsaliku hitatapu tsebe nipu tselalido tsaliku hitatapu putibie tsalikretanye tsaya.
제도 불희게 그리게 즈는 자부츠게스고 셔하기 자부츠게스 몰레 녀반노바디 녀부 자부츠게스 베테 베제웨 게페녀프부 우고 자부고 기누 자예 츠길리츠 티나 테카노 베테게제 메츠게 차츠리도 녀부 디에 우르츠길리 고세 녀부 테제스 우누나 고세 녀부 제게르츠리디 기후부 찔리도웨 que crie que me sabo Jehovah no meto no dieto que lu ani pu he que pu mago vas he ko tsdi he ko bu que tsache que ribi he ko vie tsudo que ani pu que renu shiri no dieto que ani pu he ko tie que pele mi pu que lu ha no ti zomo to ta ya que za va jofe to ketsuko ke krikidi to ketsukola anipu hen honzuno heke jo chayawe no hengu mishidi heke jo vasche tije ke sabo hekobu anipu ngulakilie no heko krikets no heko mumishekes tije hanu nzshekiri ke pelenu to kes to ke hesekelie jorlinu anipu tete ke luno Dieto mi tokes mi nguke tsenuri nguke moke lunu shiri me donu husuli ke vi no jadon ki tu dinu no he koret se ke setuidi anipu no he komie pu ke tsepe kos sidi he kobu ke krienu luche no ti so ke vi pi he kobu jadon lerdi anipu zakiri hono nrasho ke लिए पुरही के क्री के चंदो जापुच के लिए कोला के थे शेपियंसिया अन्यपु नो हे को क्रिए हे को मुमिशिया के जा के क्रिए के दिएतो ति सोदु के सासिबा या के जा हे को बु थे जासु नुलु के जला न पेशेवे अन्यपु जदो नो हे को मे पु बो के जा रच के सास हे को बु हे को फ के सा के लिए तुइदी vor के तो ति को नो हे को cross he को छपे को जे anipu heko nfeko silia renelia deril hu ketsuno anipu tatsu pimo no heko ngumeshedi heko crossche heko jedo lerdi purhi ke kri ketsuno japu tsekilie petela ke teje piensia japu petebu nhodzuno lele kesu tsuche siro heko che nrashole di to praketsuno nke krie nguke meshobu heko pe teze to kilie tsuche di Jesus Christa heko pe ter hakilio sanu chayawe amen.